Ova kuća je baš lijepa. Idem da vidim što ima unutra. Čini mi se da neko živi u njoj. Da to provjerimo. Ko si ti? Šta radiš ovdje u ovoj kući? Čija je ovo kuća? Samo da te malo bolje pogledam. Pa ne izgledaš loše. Hoćeš li mi biti cura? Da. Ljudi, to je bila moja prva animacija. Vidimo se uskoro, a do tada goodbye.